Ja sam Mile Ilić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Javnog univerziteta u Banja Luci. Poštovane kolegice i kolege, nastavnici predmeta demokratija i ljudska prava u osnovnoj i srednjoj školi, obraćam se kratko u svojstvu člana autorskog tima i voditelja tog tima u izradi nacrta udžbenika nastave demokratije i ljudskih prava u inkluzivnoj učionici u okviru projekta Civitasa koji je znatno ostvaren u prošloj 2018. godini i nastavlja se naravno u ovoj godini. Ono što je ključno kad je u pitanju koncept inkluzivne nastave demokratije i ljudskih prava, navedeno je u uvodu adaptiranog priručnika, zapravo novog priručnika za nastavnike osnovne i srednje škole. Tu se može zapaziti suština koncepta ovakve nastave. Također su istaknuti kriteriji koje treba zadovoljiti nastava ovog predmeta u inkluzivnoj učionici. Isto tako su navedene osnovne karakteristike učenika sa lakim oštećenjem intelektualnog funkcionisanja, a naravno može se ovakav nacrt udžbenika, naravno uporedo sa postojećim udžbenikom za ostale učenike, koristi i za sve učenike koji imaju bilo koju teškoću u usvajanju ključnih programskih sadržaja, odnosno osnovnih građanskih znanja, građanskih kognitivnih perceptivnih vještina i naravno građanskih vrijednosti predviđenih standardnim nastavnim planom i programom ovoga obaveznog predmeta u osnovnoj i srednjoj školi. Zato bi nastavnik, kada se priprema, trebao povremeno da se vraća na tekst uvoda, da sebi razjašnjava dileme na koje nailazi, ali i izazove koje on očekuje da će biti u nastavnom procesu. Šta je ključno zapravo i zbog čega mi ovom težimo? Svaki učenik, pa i onaj koji nema razvojne teškoće, ali nije savladao osnovne programske sadržaje, mogao bi uz pomoć nastavnika i svojih drugara iz odjeljenja da postigne veći uspjeh u sticanju građanskih kompetencija. Možemo to pokazati naravno i na jednoj lekciji iz programa ovog predmeta u osnovnoj školi. Uzmimo lekciju pod naslovom Razlika između autoriteta, kakva je razlika između autoriteta i moći bez autoriteta. Uvod u ovu lekciju može biti pretežno isti za sve učenike u odjeljenju. Fokus može biti razgovor kratak uz sliku policajca u saobraćaju i pitanja koja učenicima postavljamo o tome šta on radi, ima li pravo to da čini, na osnovu čega. Poslije takvog fokusa koji je isti za učenike koji imaju teškoće u učenju i za sve u odjeljenju, slijedi u toj prvoj komponenti lekcije, otvaranju lekcije, pregled ciljeva, kratak pregled ciljeva. Oni su jasniji i precizniji u adaptiranom udžbeniku, pa će učenik ili nekoliko njih čitati iz svog udžbenika te ciljeve, a isto će naravno činiti uz komentar razgovor sa nastavnikom učenici ostali iz postojećeg udžbenika za ovaj predmet. Dakle, pred učenicima je da su oba udžbenika, kod većine njih je postojeći udžbenik, a samo kod pojedinaca za koje je nastavnik se opredijelio jeste ovaj nacrt adaptiranog udžbenika. To ne znači da nije neophodno ostvarivati u što većoj mjeri istovremeni rad sa svim učenicima. Dakle, težimo da tokom cijelog časa ostvarimo princip simultanosti ili istovremenog učenja i poučavanja, pretežno interaktivnog, aktivnog i naravno zajedničkog
i učenika koji imaju teškoće u učenju i ostalih učenika. Poslije toga može biti zajedno i da se kratko objasne uz korištenje predznanja dvije ključne riječi, to je autoritet i druga riječ, moć bez autoriteta. U okviru ove lekcije možemo da pripremimo i realizujemo 3 glavne vježbe. Prva glavna vježba za učenike koji imaju teškoće u učenju, navedena je i u njihovom udžbeniku, jeste individualno čitanje sažetog teksta o događaju u Zlatarskoj radnji. Dok oni to čitaju, a potom odgovaraju na 4 pitanja zajedno sa partnerom, dotle će ostali učenici također čitati njima složeniji tekst. Dakle, ovdje pokušavamo u prvoj vježbi ostvariti također princip simultanosti. Dakle, rada svih učenika oni svoj tekst imaju u udžbeniku postojećem, a odnosi se dakle na opasku Božju. Na sličan način realizovat će se i druga simultana vježba, kada kratko upoznaju učenici sa teškoćama u učenju teksta na strani 17 svoga novog nacrta udžbenika. Riječ je o autoritetu i primjerima autoriteta, a zatim će o tome porazgovarati sa svojim partnerom ili eventualno u grupi učenika. Dotle će dakle učenici ostali upoznati složeniji tekst istovremeno o autoritetu i moći bez autoriteta. Taj tekst nosi naslov šta je moć, a šta autoritet. I naravno da će tu vježbu raditi onako kako se nastavnik opredijeli, bilo u parovima, bilo u grupama, i svoje će odgovore i učenici s teškoćama u učenju, a naravno i ostali podijeliti sa cijelim odeljenjem uz naravno aktivan angažman nastavnika. Treća vježba jeste još konkretnija. Učenici s teškoćama u učenju na programskih sadržaja pogledat će situacije u tabeli na strani 18 i naravno znakom plus označiti one situacije koje prikazuje autoritet, a neće nikakvim znakom označavati one situacije gdje je moć bez autoriteta. Dotle će mnogo složeniju vježbu uz pomoć svog udžbenika rješavati učenici ostali pod naslovom vježbe kritičkog promišljanja, kada će oni upoznaju situacije autoriteta i situacije moći bez autoriteta. Poslije ove treće vježbe slijedi zaključivanje lekcije. U udžbeniku novom, dakle nacrtu, učenici s teškoćama u učenju odgovarat će na 3 pitanja posmatrajući slike i naravno u istom času će biti provjereno tačnost njihovih rješenja, a mogu i treba da ih podijele s ostalim učenicima. Dotle će ostali učenici u svom udžbeniku izvršiti naloge navedene u rubrici upotreba lekcije. Poželjno je da navedu nove svoje primjere autoriteta i moći bez autoriteta, a također bi bilo poželjno da bar najuspješniji učenici navedu primjer zloupotrebe autoriteta, jer je ovo stariji školski uzrast. Bilo bi dobro da ovaj novi pojam, za razliku od ostalih učenika, pokušamo da li mogu razumjeti i da li mogu navesti nove primjere. Prema nahođenju nastavnika mogu se učenici sasvim sažeto i kratko vratiti na to da kažu šta su novo naučili i gdje bi mogli to primijeniti. Dakle, ovo je samo pokušaj da se prikaže kako ostvariti istovremeni rad svih učenika u sticanju građanskih kompetencija na svakoj lekciji u inkluzivnoj učionici, ili kratko, kako da se pripremamo, kako da realizujemo i kako da vrednujemo
kvalitet nastave, inkluzivne nastave, demokratije ljudskih prava u budućem vremenu. Svakako da je još veći izazov kako ovo učiniti putem nastave na daljinu. To su sada novi izazovi i za tim, naravno, za ovaj projekat i naravno za naše nastavnike, pogotovo ambiciozne i kreativne. Nadam se da su skoro svi takvi. Želim vam uspješan rad, dobro zdravlje vama, porodici, prijateljima, učenicima pogotovo i svim ljudima dobre volje. Hvala.